sa sige na akong pamalandong aning kinabuhi sa pagkapari, dunay duha ka main functions ang pari nga maoy kumo natong tanan. Kung ato ning buhaton, maliwat gitang Kristo nya. Unsa man ning mga funksiona, unsa man ning mga katungdanana, mao ang pag-ampo o pag-antos. Ampo o antos. Kinsa ninyo ang nakatuman ani? Taas ang kamot. Ay mo paglingi sa inyong tupad, mga maritis man. Taas lang. So, naay mga tulo ka buok, upat. So, ang kasagaran, wa katuman. Ampo o antos. Mauna si Jesus, isip atong Pangulong Pari, High Priest, nag-ampo o nag-antos. Unsa maning pag-ampo? Daghan sad nato nga ang ampo kutob ra gyud sa pagpangayo, sigig pangayo. Bitay mo anhi dinhi, bisag hapit na mo 90 ang edad, mangayo lang yapon pader, bendisyon ni ko nga blessingi ko pader kay haron mawa ning akong panakits tuhod. Kanabang sige ra kitag pangayo, pangayo. Bisag nag stage 4 cancer na, Ginoo ayuha in taon ko, ngayo lang yapon. Ang pag-ampo gipakita ni Kristo dinhi o gipakita sad sa unang pagbasa kinabuhi ni Abraham. Mao di ay ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Muampo ganita pasabot mutuman sa sugo sa Ginoo. Mao bitaw nga ang gitudlo ni Kristo natong pag-ampo kanang amahan namo, gauna gid diha ang pag-ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Muna mo simba mo ron dinhi, ako nagmisa ko, ampo man gitawag man the highest form of prayer ang misa. Pero kung niya ta dinhi aron lang pagpangayo, dili na mo epekto, kay dili na siya pag-ampo. Ang tinuod nga pag-ampo, ang pagsugot. Ingkadi na lang dita mangayo pader, mangayo lagi, pero muinding yod sa pagsugot. Muna si Kristo nangayo man siya, ingon siya, amahan ko, kung mahimo kuhaan ning kupa sa pag-antos diri kanako. Ang iyabang kamatayon sa cross na gimugna ni Judas, sa pagbudhi ni Judas, nihangyo siya na, ingon siya, kuhaak kining kupa gikan kanako, pero iyang gisumpayan, apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman kundili ang imo. Pero siguro nagmaingon ka, Ginoo, papasara ko sa board exam, apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman kung dili ang imo. O di ba? Ginoo, makauyab unta ko, kay 35 na akong edad, wa pa ko kauyab, gusto jud ko magminyo. Ang na pagampo, apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman kung dili ang imo. Pagkaugma na dayon ang uyab ni mong siga kay mata, kay kusog kayong musuyop. Ang sama dayo imong isulti, Ginoo, mauna ba kini? Matuman ang imong pagbuot. Nadi naminyo dayon mo, siga kay mata, manuyupay kayo, sigihan na kagkulata, sigihan na kagkulata. Unsa may mo iampos Ginoo? Moingon na sagad, Ginoo, mausab unta intawon ni siya. Ayaw, ayaw. Ingna, Ginoo, makatuman unta ko sa imong kabubuton, kay bunga ba ni sa akong gipangayo nga makauyab og maminyo ko. Makatuban unta ko sa imong kabubuton, bisan pag nangahiwi na ning akong naong sa kulata, aning adik kong bana. Ana, mao na ikalipay sa Ginoo. Nya, ang saman, inyo nang buhaton. Ana, Ginoo, makatrabaho unta ko. Ana, nadawat nagtrabaho, porting gamayag sweldo,
porti pang istriktuhas amo. Ana, pakauwawan pa ka. Ang sa may imong iyampo, may nga Ginoo in town, muhunong na unta ni sila daog-daog nako. Inkrisan unta ko sa sweldo. Ayaw. Ayan. Ing na Ginoo, makadawat unta ko o makapadayon sa pagtrabaho bisan pag gamay ang sweldo nya daog-daogon pagyugog maayo. Kana matuman ang imong pagbuot kay nangayo biya gyud kog trabaho. Imo biya ning hinatag ning trabaho. Nindot no. Plus karon mag-antos ko sa pagkapari kay minus kayo ang halin sa slat. Ginoo, di ko maingon mahurot unta day ni kahalin ang slat. Ako na nang gusto. Pero may biya sa dunta. So ang ako lang ingon, Ginoo, makapadayon ta kog baligyag slat, bahala na lag jutay pa ang mupalit. Oh, ana. Nya kamo unsam sa inyong iampo pagsimba ninyo. Ginoo, madasig ta kog palit og slat. Matag higayon nga maminaw ko aning misa ni Father Siano. Oh, di ba dito no? Mahibong lang kay kaugma. Uy, mupalit naman kag slat. Nya pag pangutana nimo sa imong bana napakay kwarta diha dong. Wa na, palit unta kog slat da. So, kanindot ana, ako ning ibaligya ako mga hiniktan. Pila man ka hiniktan akong ibaligya para makapalit kag slat. Ing kahala milagro. Pinangga kini niya iyang hiniktan unya karon ipabaligya naman. Tungod ito sa imong gugma sa pagpalit og slat. Iya ding ibaligya iyang hiniktan. Halin og 20,000. Palit din kag slat nga mga balik 15,000 imong paliton. Ana 30 ka slats nya ang 5,000 palit nimo bugas. Tus inyo saksako palitan pa nimo ginagmayng mga dilata. Di na mo mapas mo usara ka hiniktan nya imo din sige gaos-gaos imong bana. Sus, karon pa jud ko nakaamgo nga kini ding imong paghimo ani mga hiniktan makasulbad sa atong problema nya makapaduol pa gid nato sa Ginoo. Ingon din na imong bana ako na gud ni. Ama na iksunod adlaw pildi na sad sa tari. Ikaw pildi lagi ka sa tari urot sa kwarta. Sagdi lang day ana daman tanang pildi ana. Di ba magkasinabot na mo unsa may bunga sa pagampo. Ang gahom batok sa yawa, makawagtang og sala ang pagampo. Matod pa ni Kristo, pagampo kamo aron dili mo daugon sa dautan. Mo yang gisulti dire, wa mo naminaw. Diray ningon siya, pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, luya ang lawas. Ayaw pagsalig sa lawas. Kaning panginahanglan sa atong lawas kay di ni ka mao muampo sige ra nig pangayo nya anha man ta madaog sa panulay kana magsigitag pangayo. Ihatag si Abraham sa iyang pagampo, nakabati siya sa Ginoo nga niingon, ihawa ang imong anak og ihatag nga rin ako. Isip sinunog iyang gibuhat nya sa dihang iyan ang tangdunggabon iyang anak wa madayon kay gibadlong sa Ginoo, ako ra kang giswayan. Si Jesus gipangayo sad sa iyang amahan aron maluwas ang katawhan pagpabitay sa krus o pagpakamatay. Nihangyo gamay si Kristo pero sa ikaduha niyang ampo nakita niya sa iyang pagampo nga ang kabubuton sa amahan ipabitay gid siya sa krus. Munang siyang ikaduhang ampo ningon siya, amahan ko kung imo gayong ipainom kanako kining kupa sa pagantos, matuman ang imong pagbuot. Hastang nindota, no? Karon daghan kay nga divorce, daghang na nagbuwag, hasta sa akong mga kaliwat na ay na nagbuwag, hasta sa kaugalingon akong pamilya mismo na ay na nagbuwag sa ilang panagtiayon.
di na madagtambag, pero moingon ko nila, bulahan yun mo ug moantos mo. Mo nang ang pag-antos mo ikaduhang trabahos pare. Ampo niya antos. Kining pag-antos makapasantos gyud ni. Ang pag-antos makahatag gid na siya og kaluwasan. Mo na kining atong gisaulog nga Eucharistia, pag-antos ni sa Ginoo nga nakaluwas nato. Salamat sad kay daghan ang niantos nga kining paghiusa kay synodality man to ilang tema, synodality as the new way of being a church. Na kung di man ni new way, karaan naman ni na way ang paghiusa kanang magkuyog tang tanan, pero ang gikinahanglan mao gyud na kamaotang muhigugma sa atong isig ka makasasala. Kanang paghigugma sa atong isig ka makasasala, antos ang gikinahanglan. Kanang imong tupad makasasala na dili. Kasasala no. Klaro anang naong ana. Sige ko no, ingna ko no, ingna na imong tupad, ingna sugod karon antoson ti ka. Sige, ingna. Makaingon ba ka? Antosonon kay nang makasasala. Mo na si Kristo nakakita siya, in siya imo gining ipadayon, amahan, ako ning antoson. Ngano man kay ang makasasala kun imong luwason mo antos gyud ka. Mo bitang pag-adto nako didto tong nag-CR ko nga naigo ni sa screw ang akong diani, agas ng dugo, ningon dayon ko, part din sa akong pag-antos nga akong tagaag kaluwasan kining mga tawhana, kay padung man kumutok nila aron sila maluwas. Di hapitan sa Ginoo, murabag ingong Ginoo ba, may lanang imo aras panit. Ang ako yun, buslot akong kamot, hasta akong tiil, hasta akong kilid, buslot hasta akong nangatusok ang mga samad, akong buko-buko, laksi, tungod atong latigo, nga naay puthaw ang tumoy sa latigo, puno akong lawa sa samad, kagamay ra ng imo, usar na kakahit. Samtang nagtambal sila ba, mo to'y akong nahuna-huna, Stan Lord, no? Tinuod yun, antosonon yun, antos pagbiyahe, antos pag kaniniya samad na pagidaghang pag-antos ani, pero naman sa daghang mo palit og slot maluwas pod, di ba? So antos lang kitag pamaligyag slot ani ato ning buhaton nya kita dinhi sa San Vicente, magampo ta og magantos buhat ni sa pari. Ako pare nga giordinahan, kamo pare nga gibunyagan, ato ning buhaton kay di na basta-basta ang gibuhat siyawa nato karon giatake na tagmaayo nya ni epekto ang iyang pagpangatake tungod kay jutay na lang ang nagampo. Mo nang ningon si Jesus, pag-ampo mo kanunay aron dili mo madaog sa panulay o sa yawa. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Karon kining atong pag-anhi, kamusang naminaw diha sa online nato nga misa, mausad ni ang isultis inyong kaugalingon og ngadtos Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Magampo ta, magvigil ta aron dunay kausaban kining namuranag na nagusbat nato nakahimtang sa kalibutan. Dili lang igo kining mga gubat ni kining mga kalamidad, mga bagyo, linog, lunok, grabe kaayo ang gibuhat sa yawa. Nya sige lang yapon tag kwarta, dili makasulbad ang kwarta sa gubat, dili makasulbad ang kwarta niining mga lunop, linog, kining mga makras, malunod, makras ang eroplano, malunod ang mga barko, dili ni maksulbad og kwarta. Ang makasulbad mao ang gahom sa Ginoo nga molihok
matag higayon nga kita mo ampo ug mo antos sinunod ang panig-ingnan sa atong Pangulong Pari nga mao si Jesu Kristo. Manindog ta mga pari